Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu zong zong te chibai vek ule Russia le Ukraine boina kalmeka Ukraine atlom mek US in Ukraine ral thuam thazok pek atum vele ta Russia in nuclear bomb mandan anjir tran ta Russia chuan Severodonetsk mun thuma thena mun ni an la fel der tamai Ukraine sipai te tan chuan lak let le tum a in tlom ngam a him to zok ni inalang Russia le Ukraine chungchang akim changa kan ngai thak ma in Mizoram lam thu thar ngai thama sale lok teang tun nai mai khan lim en le mel thum vela power department lama thok anga in soi mi ina lut kwala electric bill choi tir thin an oma hei hi social media lama po ron tar langin film khur tur le aloman thei chuan loman turin anin cha ani kha hetia poisa lo khon tu hi lalrin nuwa ram hlun veng lai ni in mail thuma an manta ani tun naya sial suk phcc ya pulal reng puya damdo ina tanga no chua ani le an nu loka athi zui chungchang social media vela dar vakha achui chiang turin health and family welfare department chuan aibok BDO puchin lian manga arwata tun tha ni som ma a athil chui report peturin a riat tirani tun naya sial suk phcc a pulal reng puya thi na chungchanga sial suk doctor chet dan chungchanga mitam tak lung oilo na social media lama tarlan ani a damlo pulal reng puya laka moilo taka a chet nuwa damdo ina tangina not chuaka damlo pulal reng puya hi athi zuita nia soi ani a hemi chungchanga health and family welfare department thu chuaina tarlan dan chuan puchin lian manga hi secretary health and family welfare department ne na jun ni somral ma in report thelu turati ani Russia le Ukraine lam kim changzokin ngai thaang Russia chuan Mariupol khopui alak fela a opzui nuwa Donbas region chu thunun fel ngai tumin a beingor hlemaya ma se Ukraine lamin nasataka tranan lo kho ve box sia wangin ma an son chak lo le thina tuna ero chuan regional governor Sherhi Hedei chuan Sky News nena Russia chuan Severodonetsk khopui le a che vel za a somsari atanga somriat vel zat an thunun to ti a hrila hetianga Russia sipai te chet that na hian an sipai te ril rupo ati phur tharin president Putin atana ne naro pui takle in chuan pha theina tur ani nge yang ma se kan sipai te chuan a thei angin kan beile zel don ani ati governor Hedei chuan thlathum chung chu Russia sipai te kan lo dang theya sipai kanilova khopui pakhat tlom ringot apoi ni lovin abula khopui license muna sipai te tran mun le inkul theina chu apoi mo ani ati Severodonetsk khopui atanga mixing te mun himlama thiar chu na chu in ka na anasat awangin thul ani Luhansk region chuan electricity te an nei to lova athim thupa a hre omin hrem mun tlukhial ni in Hedei chuan Sky News palai hi a hril ani Severodonetsk region khopui bula khopui pakhat license konga an kalain a muna kalchila indona chanchin thar reporter friends me imhof chu tungkar tho tan khan an chuan na motor Russian sipaitan an ka awangin hliam na tak tuarin athia French president Emmanuel Macron chuan Frederick Leclerc imhof le athian te chu license pana an kalain Russian bom thak hlawa tlan chia mi pui phurtu humanitarian basa chuangin a motor be ani awangin hliam na tak tuarin athi ti in achung te ator pui thule indona muna thil thlen dan khovel riat tir tu ani ati kumsom thung le pahnia upa imhof hi France BFT TV channel thoklai kumruk zet thok to ani France anti-terrorist prosecutor chuan war crime ngeya ria in thil thlen dan an chui mek ni in France 24 News chuan aziak Ukraine National Journalist Union ho tu
sherhi tomilen ko chuan journalist ho te chuan indona mun hlom taka thudik tak riat an du awangin an nun na thapin report an pe thina Ukraine ram chunga indona po mun hlom le ral trit na huna an kalin na an thok thina ni ti in imhof thi na an tuar pui thu a soi reporter without border ho tu Christoph Dilor chuan Ukraine indona chanchin chu atira tangin journalist an thudik riat du in apmuna kalin report an siama Russian sipai te chuan civilian te ka mai zel le mi pui te chen na mun bom chiat sak le indona atana mun poimo po ni lo ti chiat an chin zia tilang tu ani e ati Reporters Without Border ten an chin chia danin Russia in Ukraine ram chu kum in February ni som ni pali atanga arun nu in journalist alo bera mi pariat chuangin me ni nga khan an thi pha to ani ati tuna ero the committee to protection journalist chuan journalist som ni pali chuangin an thi pha to ati Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan an sipai ten French journalist Frederick Imhoff an tha thu emo chutianga journalist thi thu engma an hriat lo thu soin thil thlen dan chuyani ang ati Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Luhansk le Donetsk region pani thunun chu kan tumpoimo tak masaberaniti in alo soi to a Luhansk region a hian Mariupol ang thovin Russia sipai ta chu nasataka war crime tia Ukraine chuan a pu ani Severodonetsk khopui chu Russian indo thlo theina ten an la bom ul renga nitric acid teng an bom fu awangin a al nasa in meikhu anasat le a para chuang na sa le governor sarhi hedei chuan telegrama khopuya cheng te chu bom laka inven na muna an tombo na mun chu chua san lo tura rilin acid teng kang chia mawangin boruak thalo toxic femis laka inveng turin na ril ani acid teng al chiam wang hian chhum eng yalo le pink rong chu boruaka na satakin azam dar chuai mai ani Severodonetsk khopui hi Russia chuan za athunun thuayan ringa ma se khopui chaklam mero Ukraine sipai ten an la hum thein an soya ma se Russia sipai te laka khopui hi atlom thuayan ring hle President Zelensky chuan acid teng an kap al chiam mai chu Russia sipai te at so na thil ti ani ti in adem le ani Russian Defense Ministry chuan Mariupol khopui leihnuaya Ukraine sipai Azov battalion ho Azovstal steel work muna omte antuk tlom nuwa leihnuaya chuan Azov sipai ruang za somnga pani mu chu ani ati Azov sipai te hi Ukraine chuan National Guard ti in anvua pasal thawai sen tia an chuana an fakle lain Russia ero chuan helpol militant ti in ako sak thung ani heti lai hian Ukraine General Prosecutor chuan Russian sipai pahni te chu Ukraine ram lai lia thingtlang khuwa chu rocket le mortar manga kap chiam ringot le in le lo ti chetuwa pu in kumsom pakhat le tharuk tang turin a hrema bucha khobul chupa khiwa muna putar Alexandra Silipov kumsom ruk le pahni mi thir sakor khal beu lai kap lum ringot tua pu teng commandar Sergeant Vadim Sisimarin kumsom ni pakhat po dam chung zel tang turin alo frem to a ti hian war crime ti tua pu Russian sipai pathum thiam lo chantir anita ani Russia chuan Azov battalion ho po war crime tia pu tu te chu criminal case ortir tumin aman khom te uluk takin thu azot fia ve mek bok Ukraine chuan Russian sipai ten war crime singkhat le sanga anti nia soin an chui zui zela Ukraine Chief Prosecutor Irina Venediktova chuan case singkhat le sanga zinga case zaruk enfiin chung zinga case somkua chu hrem tura malak mekaniti in International War Crime Tribunal omna di hek khopuya reporter te ahrilin
chung war crime ti tu te zinga chuan sipai te chau po ni lovin politician Russian propaganda agent le top military te po an telani ati war crime ti tu te su nu chui hi France US le ICC court IO te baka Estonia Latvia Slovakia le Poland ten an chui pui bok kani hetianga Russia achak chho zela hian US President Joe Biden chuan Ukraine nena ral thuam thale changkang zok advanced rocket system pek anni tur thuwa puanga hei hi tun ma atanga Ukrainian hoten an lo dil fo thin le an be sei thin ani a Ukraine hian heng ral thuam thazok mang hian Russia ram chung be le ka lo anin tiama The New York Times chuan US ral thuam thar pek tur hian nasa zokin Ukraine tran mun ati thatheyang ati President Biden an angai dana soi New York Times in aziana chuan Ukraine nena ral thuam thazok le silai mu thahnem zok pek an ni chuan indona muala nasa zokin Russia sipai ta tran mun chu am phim dar theidon ani ti in NATO le Russia indo tir tumna ani lo Putin anen chuan ngai dan thu mun lo tam tak kan neya achet du dan chim om tak muma ila Moscow atanga pai thak pai chua tir lam ero chu US in ti atum lo US thil tum chu Ukraine rama democracy tundin independent ma nia ro relna sovereign siam sakani US emo kan tho pui thian tharam te abei ani ngot lo chuan US chuan he buaina hian direct taka loin rol atum lova Ukraine ram chunga Russia sipai te do turin kan sipai te tirlu kan tum hek lo Ukraine po an ram chung bak le ram ri pela indo na kalpui turin kan du lowani ati Biden admin ten Ukraine ral thuam pek an tum hi M142 high mobility artillery rocket system HIMARS ni in Russian missile beina lo do let nan atangkai le donani US in ral thuam pek thar tur te hi US dollar makta duai za sari man zet tur jingami ni in mel somnga hla a mel mate omna chu thel mi alawin akap fu chat chat theidona missile paruk apayani GPS guided rocket ani awangin tuna Russia man ain athazok le don ni in BBC News chuana soi M142 HIMARS hi ton som paruk zetarit ni in crew mi pathumin an enkol theya dar kar khata kilometer som kuale palia chakin atlan theibok mel matan mun phin dar nana tangkai tak mel maten anron be le dona tlan son zung zung the ani a Ukraine chuan a chhor tangkai an ring hle HIMARS hi kumsang ni som nulama US chuan Iraq Afghanistan le Syria rama alo mang tangkai to thin le ani kha kumsang khazakua somriat vel khan US chuan Soviet Union artillery bailet nan multiple launch rocket system MLRS M217G hi an siam chuaka tuna HIMARS M142G hi kum sangkhazakua somkua chhokhan US airborne le striker forces te manatan fast moving quicker strike smaller punch le easy maintain tura an siam chua ani thung Germany point ral thuam thale changkang zok Ukraine pek antumti Chancellor Olaf Scholz chuan puangin tunlai ber chi anti-aircraft missile le radar system pek antumani German Foreign Minister Annalena Baerbock chuan Russia chuan an himna andu awangin Ukraine khopui le thingtang khuate chu vai ma in anti chemia mi mayani ti in Germany parliamentary Germany ramen ral thuam tha apek tur te hi Irish ti air defense le radar system ani Olaf Scholz chuan Ukraine nena air defense system le radar an pek te chuan Russian rocket mortar missile le artillery laka an khopui an veng him theidon ani ati Germany hian Ukraine nena silai mu makta duai som panga hand grenade nuai khat anti tank missile sanga alo petoa tuna
anti-aircraft armor vehicle lian chi jipar thi chita ti na ani somnga le armor howitzer 2000 anti chi pasari pek atumbok kani President Volodymyr Zelensky chuan US ral thuam changkang le thazok te chu Russia ram chung be nan ka nan an man lo tur thu sain Russia ram chu puitum na kan nei lo kan ram chung nge ya melma ron lu ta min be tu te be le ta lo do mai chu kan tum le du berani e ti in Newsmax safil hetianga Russia ram chung be lo anin tiama wang hian US hian ral thuam thazok apek pha angai ani Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov chuan US thilti dan chu mei almek laya khonwar tuile anga te khinin boruak ati so sang zual dona athalo tak zetani ti in RIA Novosti News rilin asoi selani Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov point Ukraine chuan Russia ram chungan ka emo anbe pha arin thu sain US thilti demin asoi sel ve bok Peskov chuan President Putin le President Zelensky te rem na zonga in biak na chu a omai don lo ti in hun rai to takatang in biak na kong zonga malak na chu ti to pani ati Russian sipai jinga nuclear ral thuam and call to big nuclear forces ta chuan Ivanovo province nuclear ral thuam manga in dodan anjirin war game an nei meka heta hian sipai sangkhat telin motor za chuang an manga Years intercontinental ballistic missile launcher mandante anjirani President Biden chuan Russia in Ukraine aruna nuclear ral thuam an man an ringlo ti thu sain US le khovel hian Russia in nuclear ral thuam a man chuan an ngai jam don lova an chang le don ti in a soyani UN Secretary General Antonio Guterres chuan Russia le Ukraine in dona awangin khovela eile bara har satna global food crisis atheng thei ti in Russia in Ukraine tuipui le longchol na dangchat lo turina phuta tuna huit thar chua tam tak chu Ukraine tuipui Black Sea tuipui kamvel thlenga Russian naval ten an hual be awangin huit hi ramdanga phur chua ngam aniri lawani Ukraine ram hi khovela huit vaimim le sunflower riak thar chuak tam beram ni in Russia hi fertilizer siam chuak turam ani thunga Russia chuan Ukraine sipaitan tuipuya bom an kam wangani ti in na puwa US Secretary of State Antony Blinken chuan Russia chuan cho food chu rem changa manga indona kalpuya apu ve thung Russia chuan seaport andan cha te chu chophur tulong lian te tan an hongdon ani chuan US EU ramten Russia an rek na le semna thren khat hlip turin a phutin akarlet ve thung ani Pop Francis chuan huit thon chuana kong dan cha adem thu sain indona man ruwa a cho man tura ni lo ati Ukraine thar chua huitin a chom ram hi an tam hle ani French President Emmanuel Macron chuan UN Security Council a Russia sipaitan Black Sea tuipui kama Odessa seaport an hual bet tlat chu hlip turina phut ti a hril ve bok Russia chuan Denmark ramin natural gas an leina chu Russia poisa robus manga an pek lo wangin Gazprom company chuan Denmark rama gas an thonlu anti topta Russia chuan Poland Finland le Bulgaria ramte point robulsa an pek du lo awangin natural gas thonlu anti top sakto ani het humin bo sai saktu hi pusi ti la rinoma ani